It-tielet l-eqdem teatru li għadu jiffunzjona fl-Ewropa. Dan hu it-Teatru Manuel. Matul is-sena dan il-park jintuża minn tal-anqas mal-100 darba. Immaġinaw, fi 300 sena ta' dan it-teatru, kemm dan il-park ra atturi u artisti u sema stejjer u mużika differenti. Fl-antik ma kinux jibnu s-settijiet biex joħolqu x-xena li jridu. Kienu jpinġu xena u fuq drab u joħolqu backdrop minna. U kontu tafu kemm jes artisti dan il-park? Madwar 30 artist. Jiddependi skont il-kobor tas-set. U saħan sitra ġili kien hawn ma' 80 mużiċist tal-orkestra fuq ukoll. U l-artisti mingħajr l-udjenza x'inhuma? Dan it-teatru jakkomoda aktar minn 500 spettatur.